Haranio iria ikoretwo ikiyumiria gatagati-ini ka andu aria maikaraga muhaka-ini wa gicigo kia ubunge gia Kuria ya irathiro na Transmara ya ithwiro itire ciona kihonia. Aikari magititimura na iguru rigie kĩenyũ kia mĩgũnda kiria matũririe o kuma mwaka-ini wa 1986 wa eka 20,000. Lakini tulifanyiwa dhuluma hata wakina mama wase mali yetu tulipokonywa tukamalisiwa kabisa bila idhini. Sisi tunaomba tu kwamba serikali iingilie kati, itupatie hii shamba. Ni kesi iko mlevyo kwamba kesi iko mahakamani, lakini mtu anakuja na kiburi, analeta miti, anaanza kukata shamba pasipo kueleza mtu wowote. Aikari marauga uishi wa mahiũ ni wakĩrĩire na ona mahinda kwa mahinda makoretwo makĩendanirie guoya ndeto iria igucĩrĩirie bara na njũragano. TCRC ilipofomiwa tulilalamika ndani, na hao watu walipotoka hapa Kigonga walienda wakamhoji mwenye tulitaja kama mhusika mkuu. Mũmbunge wa Kuria ya irathiro Kitayama Maisori orite thirikari aigirire haranishi cia kiunduire na ihenya ta uria kwahotekana. Ikiwa mtu ameshikwa ni mshukiwa wa wizi, wacha sheria itembee naye. Ngiribotera Inoro TV, nditagwo Wangari wa Gitiha.